Ai, namukela kambe ka Master Xitsonga analyst. Channel. Yeah, of course, I'm glad I have been my the president. Then I key linka. Now was soon cover Mr. Post. Yeah, it is so very still car section Yamranga Panda, Linga Taiki, Linka Vela Vela, Nagagasha, and other Nimpi and Vela Vela, and I'm psycho. Yeah, even the Namakum, of course, it I care that I lekker stylist. Hey. So iti 13 April kuna post branga phanda nga fika yi tsala on Facebook la nga fika kombisa timhaka ta ku va ri mina ni nga manipulate vanhu ku va nga n'wi beli mavoko Legian Stadium. Of course, I refer to Mr. Post before I vekela clip a ku na event kwale it 11 the April sorry Mr. Post and also other various artists kwala no Dr. Thomas Chauke kuna artist totala swinene no ke check kwala no shungirangana so ku ndleka yini master na mina no hlamala hi clip nga ku trending leyi na yo murhanga phanda yi nga vona yona ne okay. As you can see, Mr. Post are performing on stage. The crowd I record as you one out okay. So okay, instead of going shut down like I got quiet, super quiet because look here, nang tagwala na go dress crowd ile good na le point the fike here nang this I have got good twale like crowd completely ayo the tsamera ko le good le so then you ma woko the nga boma woko so la mra ka phanda you vula ko kona mara lon khan zuma ngone no ka ba ru chinene ko ka ba ru kule ne ufanda lava mina ngitava lava nga la vanhu yani lava nga la okay ish swilo swo zuma nkarhi wihi wa yi cancela la yi ta nyanga vanhu lava nga la mi va vona a va ri ku cineni loko mi va cheka vanhu lava nga la ya a hi ndleni kambe mina ku ta rhanga zuma kona least van'wana va ri ku cineni wo fana na liya lava nga la va ri ku cineni yes ku nga kha ku cina few yes a na va ri le ku tshama hi ku twisa ku twisa ka mina and stuff like that so ku endleka yini Master T let's go ku ya hi statement xa Gian View ku nga vona va nga fika va trendisa video clip ya Mr. Post laha va fika va kombisa timhaka ta ku we want to clarify that Mr. Post performed first at the Gian Stadium yesterday so Mr. Post a ku ri yena wo sungula ku perform mavara mhaka leyiwa okay then okay cheka ti-images kona a swi vona kona ni ku crowd a yi ri le kule a yi tshamele le kule a swi vona ku crowd yi le kule le a swi vona a ku nga na a ti nga se like crowd a yi nga se nghena so in most cases leswi so leswi ndlisiwaka xiswona ku va kha ku performa ti-local artist or ti-artist leti ntsanana a ni mina a na attenda ti-event ta ANC nga swi tiva ku swi ndlisa kwini hala masunguleni nyana hari ku loko se ku ya tale ti ku ri komba ti-artist a crowd yi va yi ri kusuhana leswi ndlisiwaka swona in overall so a ni tiku why Mr. Post yena a performe so a fika a rini because laha swi n'wi affecte nyana in terms of a crowd kwala okay and then they further on continued then road crowds were restricted to the grandstand as the program was still underway. The other musicians performed after the main program had concluded, which is why the crowd was able to move closer to the stage. Which of course makainga shokola. So let what the artist na a compare to na Mr. Post ni vona ka perform aka compare ngo even na Bless Boiler. Loko se artist leti kwanta performance crowd a yi ri kusuhani maswo se a yi ngheni a yi pfuni ku nghena ku program se a yi herile aka compare ngopfu na stuff like that.
kusuhani you see. vanhu impela va le ku rhandzeni risimu leri swinene a no pfa ni nghenisanya na vumenemene a va rhandza swinene vanhu risimu leri so ho ni prova mhaka ya mina Master T. Ka ma hleketa hi August 18 2024 hi tshame hi vekela video ya Mr Post a ri Giyani Stadium laha crowd a ri kusuhani na yona a hi twini ku a ku endleka yini hi crowd. Is that simple swi simple leswi swi simple swilo leswiwa a hi pfuleni hi twa ku laha ku nga ku endleke yini ho ni fast forward nyana la. As stated leyi clip ya 2024 hi la ku vona ku crowd ya n'wi tsandzeka Mr Post a Giyani na ni ta vekela video leyi mi va mi kha mi swona kwalano sure ni clip leyi guys di kombise power yin'wana vonani. Ni veta loko yo so loko ya cheka ya another different angle hi fika hi kuma ku hosi ngopfu iyo fika a yimisiwa guys like iyo yimisiwa a ha ri ku performeni twana loko video leyi ya mahlweni of course. As I've had nkarhi kombela mulungu za meyara a nghena. Yeah, as I've heard, unrivala kasi na la akholeriwa swo veze boss a ri sungula ka kholeriwa ka swilo leswi hlamusela ku na ANC because now event ya liya u kholeriwa leswi a big artist like Mr Post va yona yi sungula ku yi perform crowd ya ha ri le ku la swi ri unfair. It's not fair. No, Mr Post, I don't think was happy about this. Koko mali I mali, but swi unfair. Swi right, guys. It's not right at all. Swo swi nga sasekanga. Performance ya Mr Post a va yi sasekile. Mara nga treatiwa no event ra nga treatiwa kahle because mi nga mi swona initially. Mr Post a nga ri kona ka that event. I cheliwe the last minute a nga ri kona Mr Post la. A nga ri kona Mr Post iyo ya chekeliwe the last minute and swi fambisana na ti-complaints vanhu va kha va n'wi hleka Mr Post iyo ya cheriwe so yo va kha kholeriwa hi nga swi vula tani koko a ni mali i mali but nge vuli ku na treatment ya kahle leyi ka party leswi hey a ri hedzise yo mhaka ya ku yaleyo ya khe hindza hi ka different section. So hi ta ka section vhele ya murhangaphandle loyi kha yi sapota Gagashi so ka leyi tin'wana ti-live ta Gagashi leyi a yi nga yi coveranga because a yi na moya swinene ni swi vona ku mi nga complain ngopfu moya la a swi nga twala kahle swin'wana so murhangaphandle yi fike yi share this clip ya Gagashi a hi vekeleni first even then hi vona ku yi fike yi tsala ku yini and la a addressa psychology sure okay nga compare xihlangi na Bey that's it. Why am I saying that? Ganga leyi release ka ngani na lembeni la yi release hi tele ko tala ngopfu British baka n'we December xi sustain lembe hinkwaro ala loko ri ma na sweswi tigigi mi ti vonini tigigi a ti ri kota hi mehe ni nga ha momesile ku nyikana Benny Gig ni suka loko va le matete nyikana Benny Gig va le ka ku ri nyikana Benny Gig va le Sparkles nyika Benny Gig wena swin'wana ku ka njhaka nyika Benny Gig a mi dzani va le dzani nyikana Benny Gig it's not me vanhu va buka leswi swi tivaka leswi swi na swo karhi and mani n'wi campaign I have no business we don't talk anything na Benny except business. It's strictly business. We don't discuss any shit. And stuff like that. So murhangaphandle of course I fike yi share that video clip yi fika yi tsala timhaka ku le ka Hakwanda a Venda na le the Yellow Village a Makhado Makhushwane Phalaborwa na liya ya Mokoro a Polokwane Rugby Stadium ni buke hi Gagashi na von'wina mi ta loya Shem. Gagashi is the only promoter a bukaka na switlakati futhi dangi mi hava Shem kwalaho ka switlakati yo bifa yi tumberini so murhangaphandle mi nga mi swi vona ro sungula yi swi endlanyana swo fana leswiwa swo seketela la even remember last time leyi kha yi seketela Gagashi wa ka before hi boy 7 so la swi tlela no yi n'wi sapota hi mhaka leyi nga ku humeleleni ku a ni Gagashi la a lwa na psychology
a ri na psychology so yi le ku kombeni ku nseketelo towards Gagash in a way yo ku na reason yo why yo yi tshama kha yi bukiwa le because Mseko kha kombisa timhaka to ya Gagash buka vanhu van'we buka tichomi ta yena so murhangaphandle yi zama ku yi kombisa loko no it's not all about the friendships i timhaka to yona yi na power yo karhi ya ti-events in overall kwalano so hi leswi of course a yi hlamula swona in overall indirectly so to Mseko kwalano ku yona power ya ti-events a na mhaka leyiwa and at least Gagash swantswa because i buka na switlakati kwalano vula Psycho Mseko swona yi nga swi vonanga a yi ti ta vona video loko va yi befi na hi ta twa live hi ta nghenela yena Benny Mayengani so ya swo seketela murhangaphandle swi nga helelanga because ku na event yin'wana yi nga vi ya rhambiwa hi Cannice ka phati ya misava ro sungula yaleyo va na vuxaka swinene na Cannice so Gagash a fika a kombisa timhaka ku na ri bush hi Gagash nakona still a hlamula indirectly so a hlamula Mseko a ni Mseko ya nga n'wi blame ti-blameni swi teka timhaka to i buka tichomi ta yena and stuff like that na obviously na murhangaphandle a na mhaka leyi so a hi ku yi tlhe yi tsala comment la yi kombisa timhaka ta ku swilo a swi ringani leswi of course murhangaphandle yi nga fa yi kombisa swona kwalano so hi yo mhaka ya kho yaleyo and stuff like that. And the Velketela Electric Stylist with some great news because Simrena already Raubek 2 million, which is crazy. As you can see, so congratulations to Electric Stylist and then now for reaching these 2 million views per November. Ragu 5 months. I record the layer 2 million guys, and I record the most 5 months. I got 2 million. Is this not a record? I think it's a record. I think it might be a record. The one yes, this one only took roughly 5 months. I'm at 14. Oh big. Lama bin la nga vula tani ku congratulations to Electric Stylist, congratulations to Shama Combo, congratulations to Salan kasi na mpanya sikona la on go shlong the song ko kasi ti hlangana ti producer la Salan na mpanyas no swi mo hlupha loko ma hlangana hala ka electro ma right vo ka va nga ndli kahle loko va ri ka Ndzumba so hala ka Ndzumba ku lava mpanyasi na DJ Gift ma ri strong hala mi twini album ya xonga so leswo a xi blind hala ka ri xi blind like hi vona la ntiso xi blind demon a ntuku leri n'wana ri nga huma na a ni etimbirhi leri n'wana ri le ka 93,000 okay leri n'wana mbuyelo xi bini swi na ku ya you know more 2.1 and stuff like that so so it's a good song vanhu va rhandza swi kombi na ku relate hinkwako ya swi kombi na ku relate hala na hala vanhu I mean both genders va ti rhandza ri nga hundzuka e classic hi leswi loko ri amukeza suka va ta kombela muteka stripe Johnny,